Mwancho murigereria Wensoko TV nigora ase chinga kia semesema yakurwa Ensoko chinsa isato asiri tukerigaria Jumatatu obutkubo 25 na kabere mutinyuka no mwaka bwechiri bubere 25 na monchinkuru kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu ngima egonkonya kurwa ase studio ya kabere tuchikwene kia marigini chibicha kugocherara senchirengia togosabiro karanse covenant kurbono wika omwerio boigona bokubwatia mesa ya mayakuru Ensoko chinsa isato wetera se mitandao itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV na boiga se mitandao ya nebu na Clinton Ndigi tutaranyora senchira yubo ikirano ari abari kibaito bamagana batusangirire kuri asema mbiare ngentamba senchira yubo ikirano aigane gati atu kwari gandretyo botkobara. Kwa serikali kuu tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Mujumbe ukitutu Masaba Cleve Gisairo sabire wizara chisemi ebwato kechibesa chia barokwa gochia se chiskuru kereta mya kabere ya chakarero bari ko gutubire kuna kuri doko yebikuru muswate naro menya kada bwana nero kura konya abantu abange egati ababorokwa bari korera gochia se chiskuru gotigerwa chingoma maiga yokubwatira ni gwasomo basokano bwepara getari keumbwe county ya Kisii. Public participation at the constituency level without an indication as to where, the venue, and more details to allow members of the public to meaningfully participate. Abaigo abananchi mbabwateranetiwe hase okorusigwa bisi koyokabere mokonyi bomurai bwense Muske Gachagua abawakili baye kumwegerera busube kegambera nsemo ya milimani. Mwancho murigeria karibu sana botkobwara togochaka noroboti horu rokubwati ase oyo kabero mokonyi bomurahi bwense Rigathi Gachagua oyo rusetiwe abisi igobora ritkoria rero ikirana se kigambero kya milimani gasomo cyo Nairobi heryo kwamireria okurusigo kwayo bisyo kwa goteba nigo kwa negetiwe mamincha nerichiko wakili bae bago kwana bosyo bwekigambere kyo nigo bana batebire emeroberio hanne mono yokubwatira nigo kwebirengerero bya bananchi igoro yokurusigo kwaye abisi nigo kota kwachete mamincha nerichika se bana sabire ikigambero kenyar ko bage kurigereria engane yo asobo imena koenekia uno Muske Rigathi Gachagua nkonyorare obwene bware. We also sought a declaration that for the purpose of impeachment of the president or deputy president of the Republic of Kenya, adequate public participation must be undertaken in all the 290 electoral constituencies in Kenya, the diaspora constituency and the 1,450 electoral wards where the presidential election takes place. My lords, the background on this is that the election of the deputy president of the president takes place at the polling station. Council who has submitted before me have explained to my lords that the initial notice that was given was that public participation was to be undertaken at the county level. Subsequent communication was that there will be public participation at the constituency level, without an indication as to where, the venue, and more details to allow members of the public to meaningfully participate in public participation so that they can give their views. So that without a clear communication that public participation was to take place in all the 290 electoral constituencies and the 1,450 electoral wards, then that process cannot be said to have met the constitutional threshold on meaningful public participation. It is for that reason then that my lords, we pray that you can find in favor of the first petitioner the declaration that is seeking under D. Toska wase mwancho murigeria bantu gwetania 50 abo bari ngase sabari kurwa sensemo ya Nairobi gochie gusi hasebare gutumia ebasi ya matatu ya kampani ya Moyo Sombi nigo bono vautia makwiri chingaki homontereba wibasi yo hanyara ko bakagusiria uborosege kegeke mega yo gwetania chiro ya kiombo ase basi yo yakorera kugwa ase kona ya Getai abanta bange nigo bono batigiro chingo machintindi gwikoro mosacho ya mokubutoka okoboko negatia abantu bari ngase igari yo babwatira ni gwono mubasokano yo na kiwa abaringe kwirana se chiskuru mega yo mutimo koyiga humotambe bwerusa ekyombe kyo bakonye kurwa se county ya Kisii nigo bono gikirana se chinsemecho asobwango na gokonya ali bosina gokonya abantu abukwane kyankonyora bare obubwenia bwa bwango ekyali ngesabu na moja iga tokuye egari ekogutubire kuna kuri tokuye bikuru muswate naro menya kada bwana nero kura konya abantu
twachire goja twanywaria pasi ikira abantu baminto bake serikali etagwanja etugarerie pare twabere tukanyikwanira matuka mange monokurwa keroka pare ni gebwa chikona chinyinge sana twachire kanyikwanira twachire gukuri miaka yonse pi kurungwa yabuna rengororo mpaka boni igo yo mndu simboso irororo bado na baro chinga chia chali njikendete okorekana kuru keroka mpaka taraja moja pare ituneta kire kugare igo yabwa chikona chinyinge chiachandra bandera ba bange mono abechi pasi abechi turera chipikipiki nturiko nya kobogererana ono mojando ige pare nigere nyerre mono pare na beta kire gare igo elinde none kere ya achari kere kene gari asiri no mondera bonyara gukora kihonyara go control na buna bone pasi ye pare nigere nyerre mono pare ye kuruke umbu tirumbu kaiga ige ere pare nyerre mono nande bwada chikona chire sharp bona kere mondera bana bagusini gonjore gari yanya ya musiri ya chire ya siri metaro ne metaro ya kire metaro chiete nse tabwati Tuguskabusio mujumbe wense mwe bunge akitutu Masawe kaunti ya Nyamira ojubo igo horase komite chisemi ase bunge anendo mheshimiwa Clive Gisairo nikobona asabire wizara chisemi ene kikubwato kachibesa cha barukwa cha capitation ekereta mya kabere ya chakarero nigari nkiko ya kwanaiga ekerene kyo murubiri buko igora ehol heyaro siwane kigancha ya CDF ase school ya secondary ya Nyigi Adventista igotoke meward ya Kemera chinga kecho nigamo chiro muraiwense William Ruto asago tebanga nigo university ya Nyamira eraroro to wono muske Gisaira gotebanga ase budget yense university yuteyo muri kito Steven Nyariki mbunde agotumanya ase nchiro wikero ekero chiskuru cheigoro ase tamu ya kabere litskoria rero munenjire moyo gotinya masomo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo mojumbe bororo muske Clive Gisairo igora enyomba yokoragera ya boroke gose dining or ase skuru ya secondary ya Irianyi SDA engoko ya buga. Mimi ni chief chef wa shule. Akadi dining hall haikuwa hapa. Gisairo yeye alikuja akatengeneza hii dining hall. Sasa ilikuwa wanafunzi walikuwa wananyesewa nje. Sasa wakati hiyo kutoka mpaka saa hii sasa hii nyumba imetengenezwa. Sasa niko sawa. Hakuna moshi hapo ndani. Naishi mzuri hapa, watoto wanakula sawa. Miaka ilitwara ngekuru ebi check ebike project kitali kwaera. Ebine ebintu twashekire. Bono bogetutu otogocha ekere project ya erire buneye twae community their project. Bogetutu ebwate 64 secondary schools, 134 primary schools, na 1 TVET, total 199. Batege ntona tebete tingocha gutamera ngaya school chanene chinyinge tinkora kende. Kare mwango tebigunga my brothers ba boda boda ngabo Getutu nengare chipara ntokungura chonse, lakini ukipanga kazi na bekunyarekana kwanya koros chipare echi tuziracha koikera chirami chitoko igo okwanekere kyo ase ward ya Kemerani go mojumbe Gisaira asabire ministry echisemi nabaigo muraiwense muske William Ruto bene kingango bwato kabare chibesa cha capitation chase kera umoro kiwachons PHO chile chishiringi iribu emerongebere na ibere. Kwa serikali kuu tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Hiyo pesa itumwe kikamilifu shilingi 22,000 kwa kila mtoto. Na iwe inatumwa vile shule zinafunguliwa. Kwa maana shule mingi hazipokei hizi pesa kwa wakati unaofaa na kwa kiwango kinachostahili. Every year you've been sending less than 16,000 to secondary schools. So we are urging the Ministry of Education and the government in general to ensure that schools receive capitation in the right amount and at the right time. Igekere kyo Gisairo asabira abamenyi bagusi peso kya sobonga semega yo muraibwense ryo bayewe engeria kero omonto buna moko gwa helicopter paka beke yanga ya yellow gendo tangana bange raini
kakogotebioge gosentuta maeteba ine gasiore kazi ni kazi ekereke kyo nigo gisairo hatebire ng'a murai bwense nigabeire mung'ainereria asokwena na University ya Nyamira igo ikabono koreng'ana nera kwera University itaiyo ekere omoske Clive Gisairo agoikaransa ase committee echisemega Kenya ya akababekera milioni 500 omwaka oyo nababekerete milioni 500. Sasa William, tutakudai bilioni 1 ama milioni 500, which is which William? Na mbona university yako ya Bomet ya Baringo University ambayo ulianza kuitaja pamoja na Nyamira, mbona university yako ya Baringo University ilikuwa kwenye budget imewekewa bilioni 3.5 3.5 billion abegete university achagete sobo, lakini iga university ya ino ekuwa gachune chukuru baro ibere nebichiko bine gekerekio akire ekoko ta Fred Matiang'i haseganga yayo korigio borai bwensa so mwako 2027 ngotoko bekere kura gekerekio gisairo boigo hayakire ekoko ekero geke nari getumugas anya koyunga narangeria abantu batano toikaransa asigete engati yenjire yemo yo mweshimiwa Clive Mbana Gisaira anyara ko bagakwoneka ng'a gutinyara ya masomo anene mono ase bunge ya Bogetutu mnenjire yemo yo kugendera koigora ebiras ao na boigo koigora amagacho ao ayo agosira jiskuru korwa ase eskuru ya secondary ya Irianyi yo gotoka ase ebunge ya Tumasabe ya county ya Nyamira. Ingo reporter en Soko TV Betera Nyarike Steven Embonde Tuska bosio mwanchumo rigereria mega yabaga kabe nyumba y'abatondo gwesokia na komoko boko muskejo Lokengo nyambane kurige kirego kyo jumba sense mu bunge Nyaribare chache county ya Kisii itukuri rero nigabagaka nabangina benyumba y'abasigisa nabo mubea baesoke na barabo kubwate sia bamwe abokuru asense meri nyumba y'abatondo kumusira jo Lokengo nyambane kurige kirego kyo asekeri batebrenga nigo akuinyora abantu babwate okugania au nigo boigo babudri bari bonsi batarabwata chikura gwesokia na kubwata chikura sobonge erigo chigochora abaraiba marraso bachorio bonene umwakogo chomuri kitopetu el machini agutumanya senchiro bwikirana amatuko makigoka etire maiga ye nyumba y'abatondo ko moko bokoyo kuriye kirugo kibo chumbe imeye bunge Nyaribari chache jo erio kinyambane Iskurero niko abagakana bangina cross nyumba cy'abasigisa nabo mubea besokire na komoko boko jo erio kinyambane na inwe mwanchire ko support yo kinyambane abo mu chumbo ito bagukwana sinse mo chegenchere nigabagakana bangina abo batebire ne bakomo moskejo erio kinyambane ko boko asekere niga konyire chiamate ao chibwatukogania ekyo kiagerere nigo arachikunyaka bagako bakonyekera arachorwe buna abakabalia banene kurubotondo ba supportia nga Okengo nyambane abo mochumbe Nyaribari chache na intwe kurubosigisa twabeire amo asengencho yogo supportia bagakabalia na intunga ntutagete Okengo nyambane abo mugambi Nyaribari chache asengencho go support na anda asengencha arange na ende twamoro lokolire binte binge nkorusiara abantu nyagitari nkorusiara na urikira abantu abange wagachira abantu chinyomba chiri tokorora igogo twachira asengenche bintu biriye byakolire nganko mu support tole omwana oyo Okengo nyambane orokanirwa gutwara chinguru chinene cyo kominyoka orosana alete nkabi aletera Abanyaribari. Number 2 omwana oyo tabwati mebaga nigagokonya andonsi asaigura bokongubole buna bono chusi na toletero mubere konyoro kwamire Nairobi agakirie billions na ndakatoletero mubere gaiga tukakumingo mwana oyo tokomoe kirogeke muna tokanda komoa Nyaribari chache takome si Nyaribari chache Chinga kichicho niko bono baganire baraiba gochorwa erio kubakonya kurendeta dia soko bachindagira egento batebire banyakuba gusura cinjira aho nigo baragendereye botambe tonga buna abantu torusiri riburi etonga buna abantu togotwerwa ntotagete toigame ntotagete tonyore gento tokoria ntotagete twegeri gwenchera yokorubenswe tiga kwewenswe kana yikeria twanzire ngo chiale kotoletere nigakoenda kotoletere mbego yomochere tosimeke abantu baito bali taliko chigotogorero mochere nigakoenda kotoletere embego yomochere atoletere mbego yechingende nebituma tobeke mugondo na matoke
tariko chikonaria abang'ina baiteng'enjeye abantu bande bare ground bono iga banaririe abantu baito etabiembe kochikoba laziness. Asebono ekero murubiri bwo okubwata chikoro raiko mwere strike 2023 muchinyo iga niko bonsi bari batarabwata chikoro baburi wesokia sobonge na kubwata chikoro erego sira abarai bali baraba konya samagendro chenyi wete biye sengenjo nyali bali chache gente getangani ntwatangana asengenjo okubwata chikura ntwanchira nitaboigo nande boniga gaki abana ba minto abatondo ba minto bali mwaitaberanete go support omweshimiwa Okengo Joel Nyambane gakingo sabatora ba minto abasigisa abamobea nyari bari chache kwa chumura gakitebya abana baino rangeri bali ba minto baresiko bachiche batobwatesie to support bali batarabwate kura baiche babwate kura erinde to support omweshimiwa Joel Okengo Nyambane inare gotebya abantu ba minto nga abana baito bwata chikura sobonge abagaka baito mbale batanya kubwata chikure emyaka emenge bwata chikura sobonge nabang'ina boigo na onde obwate muruire nyomba ali otarabwata kura teba nabo mweshimiwa itagotumana ne gari emuya koreki abwate kura erinde tokoreki twake chikura erinde tokoreki toseri emechando tubwate. Reporteria Ensoko TV kura sense moyo bungenyari bari chache county ya Kisii Chepethwell Machin. Tukusikabusio mwancho murigereria barikuru ase county ya Laikipia nigo bono baesokire na gusaba amagendero aine kiwasa chinsemo chonsi wanchere konde wensi gotayo nigo baro kubori gochia saba na inchi kone kebana nkubwata bare chikura sobonge hirigo chakone kyanko bachora bare abarai bamaroro nabo bakorire amagendero gochia ase bara sobachore bonne bogocha umwako gocha. Nataka tukae pali tuko ama tupate maendeleo. Maendeleo inatokanga wapi? Maendeleo inatokanga wapi? Kwa hivyo sisi wameona hatujielewi. Wao walikaa kwa serikali wakapata kila kitu. Saa zile wamemaliza kupata kila kitu wakuje kutuchochea sisi tuondoke kwa serikali. Mimi nataka kuambia tutakuwa kama viongozi laini ya mbele kupigania maendeleo ya Laikipia County. Ni kwamba area hii yetu mnajua vile ilikuwa upande ya usalama. Uko Kamwenje, uko Robere, pande hii ya Oromoran, kwenda uko Wangwashe wapi, kulikuwa hakukaliki. Saa hii kwa miaka 3.5 tukiwa na viongozi ambao wako hapa Mwangi Kionjore na Jane Kagiri. Tumeng'ang'ana kadiri ya uwezo wetu. Muko na miaka 3.5 hamjasikia marisasi ya Jangiri. Kweli ama si ukweli? Hata kama upendi sisi sura, at least penda ile kazi tunamfanyia. Mambo ya security tumeweka sawa sawa. Nasikia watu wanaenda wakisema maneno ya vyama. Ati mimi nichaguliwe kwa sababu niko DCP. Hiyo DCP miaka 4 imefanyia watu wa Laikipia nini? Hiyo chama ya TSP ya Mwangi Kionjore imetufanyia nini? Hiyo chama ya UNDA imetufanyia nini? Wajinga wameerefuka Laikipia. Watu ya Laikipia sisi tutachagua sio kurokota. Ati ukuja hapa utuambie ati wewe ni one term, ufikiria ati watu ni wajinga sana kama watakula one term. Watakuangalia wewe ni one term. Wakuulize wewe tulikuchagua ukaingia bunge ama seneti. Alafu kufika huko ukaenda kusema one term. Ni kazi gani umetufanyia na hiyo one term? Wewe tulikuchagua Kionjore ukaenda kusema 2 term. Ni kazi gani 2 term imetufanyia? Manake sisi hakuna vile atukupiga siku ya leo, atukisema ni UNDA ni UNDA. Ukisema ni Jubilee ni Jubilee. Watu wachague viongozi. Ndiye tukielezewa na Wachira kazi, tutaulisha za Wachira Karani. Wewe ukiwa mjumbe na William Samoei Ruto mlitufanyia kazi gani? Wewe Jane Kagiri ukiwa mjumbe ulituletea nini watu ya Laikipia? Ulituletea matanki ya shule, tuliyaona. Ulituletea hema, tuliona. Wewe na wewe Mwangi Kionjore ukiwa bunge ulifanyia watu wa Laikipia West nini? Nitamuelezea wakati mlikuwa mnapiga duru, mimi na Wachira, Jane Kagiri, Sara Korere tuliungana tukaleta. Tukusikabusio mwancho murigereria bunenchire moyo kwene kya basae na bwiga bana nchingo esokia bara subonge na kubwata ibande na kwerikia kwa baba kichukua nsio muruberio humanyikaine na niko kadi
Nikoboneka tia basekuru ase county ya Nyeri baesokire na kuburia bari bonsi batarerikia kwenekia ngwesoke bari kuba abakichukura eri gocha kwenekia nkorenta bara monchoreria asuburaya asobachoria banene bori bosi umwako gocha. But when you look at the numbers that were expected within this region, it is still low. I don't think we have hit 50%, and therefore we are calling upon our children who are ready to take a voters card to actually come out. Today, for good reason, we also had a desk for these young people. So most of them have been able to verify where their stations are. Some of them have even changed their stations because some of them were in school, now they are out of school and they have gone elsewhere. So they had that opportunity, and we think we call upon all the others, whatever they are, to know that this country can only be governed through their voice, and their voice can only come through the vote. So we are requesting them to take this chance so that they don't complain later that things are going west. They should be able to be part and parcel of charting the way forward. When we talk about leadership even starts with voting. You can never tell us you are a leader when you are not participating in the election. Kadi, it's an initiative of ensuring that every young person registers as a voter to make a decision concerning how our country will be led. Most of us, we are complaining that we have bad leaders, but we are the people who slept and never made a decision of choosing the right leaders. That is why we are calling on all young people in the country to register as voters so that we can vote the right leaders come 2027. We urge you, we know that the voter registration is closing on Tuesday, on 28th. We urge all of you to come out in large numbers. Chukueni kura, tukue kadi, tupeleke those people who are leading us to the wrong direction nyumbani mapema. Now, if you don't come out, then you are failing this country and our generation. Been doing mobilization all over the country. If you look at my t-shirt, this is Nyeri County Youth League. We've been doing Niko Kadi all over Nyeri County, making sure that every youth who is in Nyeri County, who is not a registered voter and has attained the age to be a voter in this country, amechukua kura, na that 2027 he'll be part of the decision. Mancho morigereria narayo senchira yobo ikirano kuru asemesa ya maye kuru ensoko chinsa isato biyambo nasobo sangana into nyasaye ka wanchanande to mirana tukoria ankyo kurenda soboni gatwaro butkobia nabego gendra gutwaro borigerio bya wemero beria gendra sembeo ya ensoko TV asiri bagaria Ebra na Chaka Kelvin Mogoi Barnabas Sondari kuru ase studio ya Kabere bankonya kwenekea murigini chibi chango chara senchira rengia chenkoro kwa Clinton Ondigi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663
3 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso